Yek sabahi o Abdullah ibn Umar penjado ashabi o çavotaro Ömer radıyallahu ta'ala anhuma o Abdullah ibn Umar yek sabahi Resulullah Ekrem anuşe papuçla ole o manuşea sojo doa sotuta abdive a çavgyata vakla namazi pa nadiklam tut ki džamija ko džemati. O manuşea zar nađanea kajtano najvredno namazi ko Allahi o sabahi ko divetari džuma. Abdullah ibn Umar yek sabahi pa o namazi i klilo di džamija. Resela je ke manuşe ki ulicem pučelle o manuşea sojo doa tuja pa čavgjatu tenove prisutno ki džamija ko džemati a kava namazi te klanine amencar. Zar nađanea bua kaj najvredno namazi ko Allah tano akava sabah keda ko dive džumako. Nadovezinamin ki tema je namazesi. Znači, džavu namazi tamo nek najbitno butiku celodini islamu. Posebno akcent čivaja ko sabah, feđer, se o sabah tamo pravane jek testi kokova bud muslimanja perena, pogotovo oni laesi. Ne se, mangati čera vlafi duj ki tema tari vrednost taro sabah namazi. Ne bili te podsjetinamena, mena kvađa nama, eke bistraja, te damen godi ki sami deveđaj tamo, pogotovo sabah namazi godin islami. Pošto eke pravjona kana kala divesa, avela milaj, ke doma nušaka cidem, kodmorja kađan, ali uzal saodova, kaj gote džan, kaj gote araknom, o namazi motivacija, ka kera lestar lavi tena muka. Jer ipak potano od vas o kerela insaneto vel po din islami. A pogotovo manga ek akcenat posebno te da ko feđer, ko sabah, testi upravkova perena bud muslimanja, pogotovo ni laese ke da je sabahi bud rano, a jacija bud kasno. Izazovi od ova manušenje kola čerena namazi. Pa bud namazija tamo sabahi, nažalost, propustinena. Našti te ušten oleko vreme te klaninen. Ule se mangao Allah fidujte čeran di vrednost kade namaze siri. Ne bili to vam jek motivacija, jak te podsjetinave, ko govorio bitno je važno im sami fajda resta i si, olete na muka, olete na ačavan. Anguni koristili fajda tamo sabah namazi tamo Pora sallam men salli al-fajr fahuwa fi zimmetillah. Anguni faida. Pomino Rasul sallam koji dostojno hadisi puna ko sabah namaz kad klanini ovka ovel telale Allah esiri zaštita. Wallahi nale ništa pošukar baš nekim cani abdive nego li te ovel telale Allah esiri zaštita. Koji tamo telale Allah esiri zaštita od tamo sobu? Sigurno tamo sam. Ali uslov te ova telale Allah esiri zaštita i tamo te klanina sobu. O sabah namazi prava muslima. Kajte nam doni faida. Neka pomirao faide mu koristija. Pa tu dik so falini tuke. Allah abdi najbolj su falila mi je toa zaštiti me, nika stara ver osim tamo Allahi azza wa jalla. Duj to fajda i koristam do sabah namazi i tamo sevapije mahiri baru. So kao vrtut nagrada bari. Koven manuša so keda kavenan valko Allah posudnju dive, a on ki dunja naklanje bud kijamule sa ramenom. Na name komalu životo bud noćno namazi. A mene dva kala panč vakti o farzi u šta, lenčera, kamo li kijamule, Allah ti putini, emtaraki. Na kjo dva generacije kada oračana kavena ne tu ibadeti. Pa bila pe kaven manuša,
eke primjer sa ramen, ko судњо диве, а лен бут хари кијаму лен ноќно намази лен као вел. Па ко би зањан ко Аллах, там пирешу кар денија каракен, награда се вапитару кијаму лен. А оно лена која nije. Sad, pora sa salam, koji kad klanine jacija namazi, ko džemati i sile nagrada se vapi, sarte klanini ekvaš erat kijamu lejl, noćno namazi. A kijamen predaja pominipe, ma koji kad klanine o sabah namazi, pogotovo ko džemati, i sile nagrada, sarte klanini celo rat kijamu lejl, noćno namazi. Celo rat. To tu nagrada salam do 2 rekatija. Na šta? Nego kavaren, kogor traini je rat. Šovev, ta, 10 satija, pogotovo je 90. Celo rat. Tišini petuke, sarte ove koji bandeti subhanallah. Pa, akava namukeva osim nemarni insani. Ko Allahi te doresel nagrada ko mizanu ki vaga, kijamu lejl to velle pisimo, sad celo rate klanine. A hema ako ko kijamu lejl so na uštindilu, amo sabah namazio na mukla nego ko vreme uštija. Trito faida, trito koristalo sabah namazi, pominaja tla faide, ko nilaj manušario pusti nenape se odmor na samo andi buti, Allah i taraki, nego je andi badeti. Ako kod mori nandi buti, andi badeti koja trajni samo 5 minuti. Te namuka, pogotovo kao nilaj, da ti pa, kuhlinjan tele pogotovo, omakana mu kenatu te sove rahati. Manaša to vreme, barušti klanim, letu ke abdezi. 2 minuti abuti, palo doa per džala ke džik te manglav ko podne namazi. Ali od sabah, mamuk, mača, olete na klanine, se ne stali si bari faida. Bari faida. Trito buti, trito faida, oj penđavdi sam, meni kono sa salam, subhanallah, od 2 rekatija samo sunetjam do sabahu, otane povredna do celo dunja luko, ne samo doa, o mafi, od vas i sjano dunja luko. Povredno je samo 2 rekati. Suneti, a kaj tamo o farzi. A ko zoma menu farzija kamaro životan do sabahi, realna tova kamaro životom ukljam. Pa buti. A vallahi, od 2 rekata i sunetesare i ta nepovredna, ta u celo dunja luko, ole sa mena gdje bori namen, muči namen, a 2 rekati suneti i povredno do sabaha. Ja ver faida hem koristam do sabahi tano, a od vas sami nje varani, hem sami od vas gdje roda, a nažalost, većina amendar čina vdejan do aklani ameti. Od vas tano, bereketi. Ne ljavdio vam ša, butano klasu žali ne nape, sad najde bereketi ko mali, ko barvali pa, ki familija, ko je vladi, ko romnja, ko džemati, ko razna vera situacija manušao setinena, kaj na nenen so bereketi. Ama prava muslima, barabar manza, mangea li po buti bereketi to veltut, ko savi kod, onda morate klanjati sabah namaz. So se, o peygambera islam dova kerala si neko Allah, Rabbi, deko mi ro umeti bereketi, ko vakti talo sabahi. Deko mi ro umeti o bereketi keda, ko sabahi. Ako mangea me bereketi ko sa, evladi, mali, biznisi, so god, trudim tu to sabah, namazi, te namuke, pa makar od ova čerete ove. Iako ki osnova men kenjam na vtaru džemati, vrednosti džemateciri, vaj ništo ja ver posebno, ali kad te amaro cilj te podstati name, motivacija te daje ja veren, o sabahite namuka, pa makar od ova to velkaj. Ko amare kera korkorite ova. Ja ver faida,
јавер фаида и си предаја. Кај е фаида еме награда, емо севапија, таро сабах намази, оманушајте доресел праланен цар умра, хем те нацидело два бару друго теđan. Хем те наплатина до гор баре паре, козма тие умра коштинело. Пампе кој предаја кој какланино сабах намази, кој джемати, а пало двака помиња Аллах аза во джеле, джио кам на икрола, а кеда окам кај иклол, овка уштел, дуи рекатија духа намази качерел, е са колко велне награда са умра течерел. Награда е бари фаида. Нажалост, амен ускрати ми нам, амлакава, се ме пеа кај амен сабај небутворина, те совајен буд паресте, нажалост, ко намази уштаја. Мангјади гаранција, баш око дженнетите джа, од ова шај само ко прво тан прекало намази, нормално, аме си посебно предај, која дела е посебно акцент, само манушајте велко дженнети. Но Ресул алейхи салату вассалам, мен саллен бардейни дехале дженнети. Кој ка кланини дуј шудре намазија, е сав колко дженнети каджал. Дуј шудре намазија, саветани, по сабахи, свежо, шудро, еми киндија ке далела со. Довелан до цело дивеса е температура веќе теперел, ке основа дујта не шудре намазија. Ако и ке дјатут киленде редовно, оглајту ке иншалаху таала, друмо премало дженети прала муслиман. Фајда им користе сабахе сиритани, диве мрате вачера, крај ола на нело. Али доволно и тамакава, хари нешто те помина, не били ти черјамен ки форма, барема кавани лај, олетера мука. Име де се колај. Значи, саба и джала тега ничи коем овто им дисо ками клола, бај там не тен колај. Али панем кена тести о сабах намази са мени, ни лаеси. Кедај тамо сабахи, хари порано, е тега ни значи бута менда од ова тест, нажалост, пера. Аллах му нят келам тарплама мушакула, она мазмените му ке местате дулјон, емо Аллах те дава ми кала фаиде, хајрати, ако обечиме, баш кълдимо намаз. Јавер фаида или користаро сабах намази, а пенджарди, амен е буд, кај сабах намази праланен чистиње мануше, таро нифак. Ису амен често джанате пена, мануш дуј втиренца, мануш дуе лиценца, мануш кото исто лице деме каѓар амен роман изрази намен, али осабах намази чистине манушета вакава, те не овел лицемерно, те не овела ни песте ни фак. А уедно сабах намази са суакергам, оттамо евага таромаро имани. Ови евага таромаро имани. Но Ресул алейхи салату вассалам, на не попхаро намази. Валлахи, ако хадиси само ке би сватинали, хема ако амен не джана, хема ако амен оле, на джан вкозом друмаджија карашујам, ама валлахи, е правило која би ти керамен ке лесте би дуляр кериамен талони фак крет. Ресул сам тла, на не попхаро намази, башо мануша суисилен нифак, мунафикија, тла таро дуј намазија. Ејација, емо сабахи, модора сасрам посебно поминики предаја, а овте овел со кој джемати. Попхаро намази на него. Па овде се пена о сабах намази, чистини емануше таро нифак. Те на овел лицемерно, те на овел мануш дуј втиренца. Jer ko sabahi tu na netu kasete sikaretu. Ko sabahi tu na netu kasete motoletu. Ko sabahi tu niko aver radi kelo osim kom. Tiro gospodari. Ovdje se pena o sabah oftano vaga ando imani. O teo manu sikavi piro imani samo i tamo nemi. O teo manu sikavi piro ihlasi. Пири искреност, машкар пестен пиро, господари. Не се бути битно тин керамен која кава не били чиста тародова теова.
O sabah vrednost nestili pomini peko distane kola. Kad viđana samo o hajrim šukari paso, o sabah pea anela, nomanu šambija veliko sabah, pa makar ona dva zorja, pozindoj to vel, o sabah ne bi mu ken. Kad bi samo džanela stao hajrim šukari pa, eme fajda i vrednost nestili, ne bi ona rakema nuše, a o sabah te na mukel, pa makar ona zorja ta vel, a o dva pozindoj te ovel. Ko kraja kalanjenga pomina, štar buča, pamtinen bušukan. O sabahi sa svoa kerjam, ovitano vaga do amaru imani. Ama vaga tavo imani ko celo je gdiveneli. Sabahe merinea tiro imani sar kao vel, celo do adiveni. E džumaja merinea tiro imani, celo kurkoneli. Ramazanea merinea tiro imani, celo beršea. Lajtane vage, ando tiro imani. Si tu dnevno, celo dive. I si tu nedeljno, celo kurko. I si tu berše siri, ando Ramazani či Ramazan. O manušan di kelis prilika o imani veso stari. Ki sami deređaj tamo nebi. Pa mu nebu ti pominaja, fajda tamo sabah namazi. O sabah namazi ovitano izvor, ovitano nuri, ovitano svetlo koje je umul qiyameti, ko sudnjo dive. Sad plan pekijek predaja, sam plan, a tu bahta ker. De bahta loha beri, potpuno nuri, moja okolenge, sorakatea, pirena, a on prema liđamija džami. Rakatea mislini pekeda, sabale kedo ušteno dva periodi tamina. Hemola pirena džiki džamija taleno sabahi teklaninen, pa je sabkenje gmono sam, a tu nen bahtaker, potpuno nureja, potpuno svetloja, kaj ko sudnjo dive, ola tamina je uštije, ko namazite oven, ama ko sudnjo dive nena džikeri, a džikerlen nuri, em svetlu. Ja verbu ti somisli neja tu, ker bi tu svako je dive, neko ko Allah pomin, tu te ljubdil, tu te vazdel, hem tu će te svedočil, a na ne te falil, tu na je te ljubdil, tu na je te vazdel, tu na je tu ke te svedočil, niko nego najšukar stvorenja, kono Allah je stvorija, Allah je tano melaikija. Ka svedočine, pa tu će akuštijan o namazi te klanine. Eli penđardoa mena kva pomijam pa nudam, kao melaikija meninena peko smeli. I se melaikija do sabah džikindija, andi kindija džiko sabah, ale meninena pe melaikija. Pa melaikija su mukena men ko sabahi džana upre, Allah pučelen san muklen, merobon, Allah džanel, a ja Rab muklanel lako namazi. Pa kada velo vakti kindija ko Allah ulena panem telea kala džanu upre, so uzi ki ko sabahi soale. Pa neno Allah pučela sar muklen mirerobon. Pa Rabbi muklanel ko namazi, a sabane sar eslen, lako namazi sine. Pa Allah pominena amen, Allah amen je svedočinena. Sad, ko namazi, pa trudi pa kala dui namaza ti kere balans, olen te na muke kaj god te ove. Najbari korist tamo so tamo sabah namazi, a ujedno je najšuži nagrada so manuš, alalen o manuš sabah namazea svakerja, udaju drugo pravo dženeti. Možete kuđa ku dženeti kad veseli, kad do najbare nagrade, Allah ne tedi keo, Allahe, azza wa jelle, ko surati, ko resolice, pa Allah azza wa jelle to mogu čini sarijenje, amin. Vezir Allah muslima, kad čevetu te sove, arak tut, zaštitin tut, sosiđi tute čer, se ko sekova je pašto i barakatea, o šeitani svako je kese amendan, panela po trin, kombija upravo šeno. Da se tamo sumeti avela,
ама уште во абдести. Абдестеа те пашто. Ангал те че упеко тан и последа те тресини од танан до јастуко, джико пре, сада стари од тан, те тресини. Бисмилахе, те упојни па уне суре, те ваздел певас, ано вастате пудел, ем те астари пекозом шај, двајне табијате Расуле салаллаху алейхи ва салам. Не се помня пеке до ману чал пете совел, о шейтани пандела колесоро чекат трин комбија. Па тега ни гудлјарле се од сојба. Ено абе сове рати дугачко маси кириту. Па тега ни помня ману ште уштија. Еме Аллахете помија. Правила е кому. А те уштија палем абдестите до. Правила дуито кому. А те уштија е намазите черал, праѓа од трито да. И онда кате ме си маје кучима. Приметинам ти амен. Најбут пале си амен да. Тама нешто наđавани, пало, чао, нешто мора ти гаране, нешто којни пезе. Со ту кујнесе, го ту кујнесе, а мени намо довакова коркори, а мен е валани ту кујнаем, а мен коркорите заштитина. Да не шево, на ни мани, која ше те поможини, тут козом тут, коркори тут, ше те поможини. А думаш, сам са панле, па панле, са барени са ти уштен. Секој араб шейтани панелиње по три комбија. Аллах комбија нашти правил нико осим ко. Па ту кој те уште Аллах те помина, дезите не те планини. О комбија правдиве. Да чудинаме на авде, тама нешто, Аллахи, панло и нешто наđала, мора тара када е ке зорале ту кујна. Тујна не зорало, само наđане. Везе права муслиман, намази мача, е готове, со готове кере, е намазестан, мате дуриове. Уде е туке конекција каса, jer je gospodare. Ima kada inša Allah ta'ala men završinao serijali, tamo namazi,